Dragi prijatelji sporta, srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Plus. Večeras je ona u cijelosti posvećena košarkaškom klubu 7 iz Đakova. Oni imaju svoju i žensku ekipu i mušku, natječu se u nekoliko natjecanja. Više o tome će nam u prvom dijelu govoriti tajnik kluba Josip Radoš, on je ujedno i trener ženske ekipe. Uz njega će biti Kristijan Vladović, najperspektivniji mladi košarkaš ekipe 7. On je i kapetan kadeta, a nakon njih će nam se pridružiti, nakon što vidite naravno i rezultate nogometnih liga, trener seniorske ekipe i trener kadeta Nebojša Tomić, a s njim će biti i ponajbolji igrač prve ekipe Toni Radoš. Evo dakle, čuli ste što vas sve očekuje u sadržaju večerašnjeg Sport Plusa. Što se tiče ostalih onih aktualnosti, vijesti koje su obilježile ovaj vikend koji je iza nas, njih možete pronaći na stranicama našeg teleteksta. Ja ću pozdraviti moje prve večerašnje goste koji su nam došli, kako sam rekao, već iz Đakova. To je tajnik košarkaškog kluba 7 i legenda đakovačke košarke Josip Radoš, a uz njega je i velika nada slavonsko-baranjske i hrvatske košarke Kristijan Vladović. Dobro večer, dečki. Dobro večer. Evo Jozo, prvo hvala vam što ste došli. Ako ste Josip, vas svi znaju kao Jozo, pa evo možemo i tako. Ali evo, rekao sam da ste vi legenda đakovačke košarke, puno u košarci i nakon igranja aktivnog ostali ste u košarci. Pa evo, prije svega bih pozdravio sve gledatelje Slavonsko-brodske televizije i zahvalio bih vama na pozivu u vašu emisiju. A što se tiče košarke, a košarka je dio života, mi smo uvijek u košarci. Da, vi ste i vaše igranje dugogodišnje prenijeli na sinove. Evo, Tomislav je odličan u slovačkoj drugoj ligi, Toni je najbolji igrač B1 lige. Pa dečki su samo nastavili ono, znači, čim sam se ja bavio, koliko uspješno, drugi će to procijeniti. Dobri su dečki, dobri su, mogu vam reći da su jako dobri. Košarkaški klub 7, kad je osnovan, koliko imate selekcija u klubu? Košarkaški klub 7, ideja o stvaranju košarkaškog kluba 7 je začeta negdje 2007. godine, a inicijator, odnosno i osnivač kluba je legenda, odnosno doaje đakovačke košarke, profesor Marko Vujić, a realizirana je 2008. Znači, realizirana je u tome smislu da je osnovna škola košarke 7. Profesor Vujić je, znači, radio sam sa nekakvim određenim selekcijama da bi 2012. godine škola košarke 7 prešla u košarkaški klub 7. No, mi smo kroz godine rasli, tako da danas imamo, znači, sve muške i sve ženske selekcije u klubu. To znači od seniora do početnika, odnosno od seniorki do početnica. Zašto 7, svi pitaju? A 7, pa profesor Vujić, pošto je on osnivač kluba, on je nosio nekad na dresu broj 7, pa eto. 7. Čini mi se da je rođen 7. I 7. je rođen i evo i trener Tomić je u svojoj dugogodišnjoj košarkaškoj karijeri nosio broj 7, pa sve se nešto tu provlači kroz broj 7, ali evo malo je simpatično, možda malo čudno zvuči, ali ništa. Ono. Kristijane, od prvih dana u ovom klubu? Ne. Ili? Bilo je super, trenirao sam, trudio se, postigao što sam mogao, još ću nastaviti. Najviše mi je pomogao trener Marko Vujić na početku, kasnije je došao i trener Tomić, svi su bili uz mene, trudili se i... Kad si počeo svog godinu? Sa 9 godina sam počeo trenirati košarku. Kako si uopće došao u košarku? Gdje si vidio košarku? Vidio sam kad sam prolazio iz škole, išao i vidio da djeca treniraju, došao kući i rekao mami da mi je to zanimljivo i htio se upisati. Prema statističkim brojkama ti si najbolji strelac kadetske lige ove za prvaka, ali nažalost nisi mogao sam. Bio si vođa ekipe kadeta koja je na kraju bila 3. u ligi za prvaka iza Vukovara i Broda. Zabio si 40, 30, 50 koševa. Međutim, samo da si imao još tu kojeg igrača, možda biste napravili bolji rezultat. Pa da, ne mogu sam, ali nije ni bitno koliko sam zabio. Dečki su dali koliko su mogli, trudili su se isto. Igraš i za seniore, gotovo ovo ti je već bila 3. sezona B1 lige. Da, 3. sezona i prva sezona mi je bila najteža, ali... Kad si bio premlad, gotovo koliko? 14 godina? 13? 13 godina sam. Ali vidi se i po današnjim igrama za prvu ekipu da već imaš nekog iskustva, da si ga stekao i... Pa da, tu je zaslužan i trener Tomić i ekipa ta starija koja mi je isto pomogla. I bili su isto uz mene. Cijelo vrijeme, naravno, podrška je bitna. Evo Josipe, što se tiče vaše ženske ekipe, budući u Đakovu postoje 2 muška kluba, ženski je samo vaš, je li tako?
Pa gledajte, do prošle sezone košarkaški klub Đakovo imao u svom sastavu imao i ženski pogon, međutim, prestrukturiranjem košarkaškog kluba Đakovo oni su ukinuli svoj ženski pogon, tako da nema, sad je košarkaški klub 7 Đakovo jedini ženski košarkaški klub u gradu Đakovo. Neke su djevojke prešle kod vas, kao i trener Robert Francem, jel' tako? Da, došao je još na našu veliku radost, stvarno, profesor Francem je jedan krasan pedagog, djeca ga obožavaju, zna radi sa djecom, znači on je dobio znači, najmlađe članice našeg kluba, odnosno početnice i kadetkinje, a ovo smo ostatak priključili seniorkama, tako da lijep je miks nastao. Što se tiče vaše ekipe, ove takozvane prve ekipe, iako tu malo ima seniorki, ali evo, one su bile zaista odlične u B1 ligi i kada bismo obrisali ekipe koje su van konkurencije, to su Požega i Brod, vi ste prvi. Pa, znači, ako i ostavimo tu i Požegu, onda smo drugi za Požege, a znači u konkurenciji mi smo prvi, jer bili smo bolji u međusobnim susretima od košarkaškog kluba Županja. Ekipa je iz godine u godinu rasla, znači popunili smo rupe koje smo imali u ekipi, čak smo imali 3 igračice iz Osječke Murse ove godine koje su nam došle, jako su nam puno pomogle, znači dobili smo i 3 seniorske igračice iz košarkaškog kluba Đakovo, tako da smo napravili jedan lijepi miks. Evo, nažalost, Kristijane, seniori nisu uspjeli, evo vidimo kadrove iz Gradiške, nedavno ta druga utakmica, uzvratna polufinalna, imali ste broj 1 u regularnom dijelu, ali evo, ta prva utakmica, poraz kući, 81-77, bio je ključan, jer ipak u Gradiški se niste mogli izaditi. Pa, ključan je bio poraz u Đakovu, nije nam bilo najboljeg igrača Tonija Radoša i pokušali smo bez njega, dobro smo i odigrali, ali nismo uspjeli. Prvo polovreme je bilo odlično, u Gradiški, mislim na Gradišku, Toni je tu vukao, međutim u nastavku su se domaći razigrali, niste ih mogli braniti i evo, dobili su vas 101-82. Pa da, nismo imali mogućnosti to stići, pali smo i izgubili na kraju. Evo vidimo malo Tonijevih izdanja u početku. Josipe, bili ste u Gradiški, patili ste taj dvoboj? Puno ljudi je bilo. Da, za divno čudo, recimo na jednoj utakmici B1 liga gdje inače bude 20-30 gledatelja, ovo je stvarno krasno bilo, bilo je puno dvorana, bila je zanimljiva utakmica. Gledajte, ja moram čestitati košarkaškom klubu Strmac koji je u ovoj utakmici pokazao da je ipak trenutno sad bolja ekipa od nas, jel, što je rekao Kristijan, ja se na to moram dovezati, mi smo svoju prednost izgubili u Đakovu, naime, u Đakovu nama nije igrao Toni Radoš, nije nam igrao Tino Šebalj, znači imali smo nedostatak igrača u Đakovu. U Novoj Gradišci nam nije igrao Goran Martinović koji je jedan vrlo važan igrač za ovu ekipu, tako da, mislim, gledajte, to ne možemo se izvlačiti na to da su, ko nije bio, zašto je bio, trenutno u ovom momentu je Nova Gradiška bila bolja i ja im čestitam na pobjedi. Jedino, Kristijane, je možda ostala žal što evo ova generacija koja je možda došla do svog kraja nije uzela naslov prvaka B1 lige, jer ga je zaslužila. Treba reći da ste vi najstariji igrač 96. godište, a ti si najmlađi 99. Evo. Pa, nemam tu šta reći. Ostaje žal ipak što niste do kraja otišli. Naravno. Što kaže uprava, Josipe? Gledajte, uprava kluba je izuzetno zadovoljna. Naime, nama nije bio prvenstveno cilj da osvojimo prvo mjesto. Bilo bi nam drago da smo osvojili prvo mjesto, međutim, temeljni plan ovog našeg kluba je u stvari razvoj mladih igrača. Sa ovom ekipom smo mi u principu dokazali i pokazali da se sa svojim vlastitim kadrom može igrati dobra košarka. Mislim da je to putokaz i za sve ostale ekipe, znači u B1 ligi bi trebali igrati mladi. Nema smisla da igraju ljudi 30-40 godina. To bi ipak trebalo ostaviti za mlađe dečke da oni tu pokazuju svoje košarkaško znanje. Ali, gledajte, dobro dođe i njima da se oni malo sa ovima poguraju, potuku, znači da dobiju na čvrstini. Ali upravo kluba je izuzetno zadovoljna s ovom sezonom i sa seniorima, i sa juniorima, i sa kadetima, i sa početnicima. Evo moram napomenuti pogotovo početnici. Početnici su nam bili ove godine, da, prvaci Slavonije i Baranje. Gledajte, juniori su nam bili drugi, kadeti su nam bili treći, seniori su bili četvrti, seniorke su bile prve, kadetkinje su bile pete prošle godine, znači krenula je ekipa početnica, uprava kluba nikad nije imala bolje rezultate, prema tome ovo nam je sezona bila jedna od najboljih sezona do sada. A krenuli ste iz ničega u biti? Pa krenuli smo iz ničega, nismo imali ništa, gledajte, mi i sada imamo otežane uvjete za rad, jer mi recimo u toku tjedna imamo 2 treninga u 22:15, što definitivno nije primjereno vrijeme za treniranje, ali gledajte, tako i kako je, znači nemamo ni nekakvu financijsku podršku.
s obzirom na ovu ekonomsku situaciju u državi, mi se financiramo samo iz vlastitih izvora, znači dobivamo nešto zajedno sportskih udruga, nekih 10.000 kuna na godišnjoj bazi, a ostalo je sve da iz vlastitih sredstava, što članarine, što nekakvih sitnih sponzora, tako da se tu uspijemo pokrivati. Đakovo je mali grad, tako da evo, dva kluba košarkaška, dugo godina su egzistirala i dva nogometna, pa su se spojili Đakovo i Croatia, evo. Mnogi pitaju što će biti sa Đakovo 7, ali to je gotovo nemoguće. Gledajte, za sada ne, mislim da ne, jer ja i dalje smatram, ne ja, nego cijela naša uprava smatra da i dalje ima mjesta za oba dva kluba. Pokazalo se do sada, znači da je košarkaški klub Đakovo funkcionirao na jedan način, košarkaški klub Sedam Đakovo na jedan drugačiji način. Znači ima mjesta, mi kao klubovi moramo surađivati, moramo pomagati jedne druge. Na koji način, pokazat će vrijeme, mi moramo sjesti dogovarati se šta i kako, da li ćemo mi ovo raditi, da li ćemo ono raditi, ali definitivno suradnja mora postojati. Oni su A2 liga, vi ste B1, tako da tu se baš puno ne dodirujete, jel? Ne, nemamo sudaranja. Gledajte, nama čak izgleda zanimljiva ideja, recimo, da igrači koji pređu ovaj rang natjecanja da konačnici igraju drugu ligu, zašto ne? Zvačete, ali opet kažem, to će se uprave klubova dogovoriti. Ja sam nadam da će se dogovoriti, pred nama je dugačko ljeto, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Kristijan, nedavno si bio u Zrenjaninu, u Srbiji, išao si kao posuđeni igrač Cibone i zaista prva utakmica pa Real Madrid. Pa dobro, ako ništa drugo, barem lijepo iskustvo i dečki su super i lijepo igrati s njima. To što nas je Real dočekao kada smo došli, šta da se radi. Dečki su iz Zagreba krenuli u 8 ujutro, ti si ih čekao ovdje u Slavonskom Brodu, cijeli dan ste putovali, imali ste u Zrenjaninu kao odmor popodnevni, ali ko će spavati kad navečer znaš da igraš s Real Madridom? Jel tako bilo? Tako je. Uzbuđenje, adrenalin, pogotovo kad vidiš igrače Reala, 3 igrača iz Srbije, 4 tamnoputa igrača, zakucavaju svi s 2 ruke s mjesta kao čava na zagrijavanju, onako malo utoraju respekt, jel tako? Pa, je. Šta da kažem, ne može se protiv njih. Ali držali ste dobro, 15-20 razlike je bilo cijelo vrijeme. Pa da, cijelo vrijeme jesmo, ali onda smo na kraju pali, oni su bili spremni, mi nismo ni uigrani. Nas dvojica, ja i Tino smo došli kasnije, nismo nijedan trening odradili s njima i eto. Vi ste se super snašli, obojica po 9,5 koševa u prosjeku ste imali, tako da... Pa, snalazili smo se kako smo mogli i uspjeli smo nekako. Bar ste opravdali poziv, tako? Ako ništa drugo. Legli ste oko 1 sat uveče i već u 10 ujutro ste imali Partizan. Zaista vas raspored nije mazio, to je možda bilo dobro za one koji su išli vas tamo pratiti, ali za vas je to bilo grozno. Niste se odmorili od dana prije, već ujutro utakmica s Partizanom, jel? Pa da, to je grozno, ali mi tu nismo ništa mogli i dali smo sve od sebe i tu utakmicu ujutro protiv Partizana, ali kako je tako je. Bilo je grešaka, promašenih zicera, što je razumljivo. Kad je čovjek umoran, ne ide, jel? Naravno. Svega je bilo. Međutim, već ove utakmice, zadnje 2 su bile super i pokazali ste pravo stanje i evo, bit 5. iza Reala, Partizana, Barcelone i najvećeg iznenađenja ekipa iz Novog Sada, što je bivša ekipa Milenka Tepića, je zaista dobar rezultat. I za vas je Roma, recimo, i domaćina su dobili za 5. mjesto. Pa to je sasvim solidan rezultat i... Organizacija odlična, čujemo tamo je bila. Super organizacija, nevjerojatno stvarno i odlični su bili svi. Bilo malo treme? Malo je. Čujem da si neki zicer follow protiv Reala, malo ruke se ocijeku. Šta da radim. Nije lako, 1000 ljudi u dvorani, velika dvorana, mislim da nisi nikad igrao tako. U takvom okruženju protiv Reala, zaista... Jesi mogao spavati prije puta kad si dobio poziv da ideš s njima i to? Pa spavao jesam, ali ne baš. Kako treba, ali šta je tu je. Pitanje, evo, kad će netko od vas opet u karijeri imati priliku igrati protiv Real Madrida? To se dogodilo sad i ko zna da li opet nekad. Da, ako Bog da, nekad će se dogoditi još jednom, ali eto, ako ništa drugo za sad ovo je. Da, bar lijepo iskustvo. Tvoji planovi za dalje koji su? Pa još ne znam, moram dobro razmisliti i vidjet ću šta mi se nudi. Ima ponudu? Ima. To je dobro. Evo, još malo smo čuli Kristijana, vašeg najeksponiranijeg mladog igrača, Dragulja, evo, kojeg ste vi odgojili. Pa evo, gledajte, samo ovaj poziv, znači za Cibonu, pazite, nije samo Kristijan tu bio tu i Tino Šebalj, evo ja moram preneti gledateljima Slavonsko-brodske televizije da Tino Šebalj igra u košarkaškom klubu Đakovo na poslu. Malo je to sad sebično, ali ga mi smatramo svojim igračem.
Tako da su u principu dva naša mlada igrača bila na jednom tako velikom košarkaškom skupu za mlade dječake, što je san, mislim, svakoga ovdje i što je zanimljivo. Pa oni su obodvojica fenomenalno odigrali, znači predstavili su se jako dobro na svijetu. Oni su u krajnjoj liniji predstavljali i svoj klub i predstavljali su i grad i mi smo prezadovoljni, evo, sa nastupom naših igrača. Evo, samo još kratko, Josipe, za vas pitanje. Uprava na godinu što planira, koji su ciljevi, ambicije, B1 liga, jel neki igrači iz prve ekipe odlaze, što će biti s tim? Evo sad, znači recimo sad muški pogon još ne znamo šta ćemo i kako ćemo. Dobro, sad imamo dugačko ljeto pred nama, vjerojatno ćemo staviti akcenat sad više na žensku košarku, a gledajte, nisu samo 9-6, 9-7 generacija u klubu, imamo 2002. 2003. godište jako dobro koje se osvojili taj naslov. Znači malo ćemo presložiti prioritete i nastavljamo dalje u istome ritmu. Uglavnom, KK7 ide dalje? Ide dalje. Mora. Hvala na gostovanju u Bojici, sad će vaši kolege nakon što kažemo rezultate nogometnih liga. Hvala i sretno dalje. Hvala vam na pozivu. Dakle, gotovi smo s ovim prvim dijelom u kojem su bili Josip Radoš, tajnik KK7 i Kristijan Vladović, kapetan kadeta. Mali predah uz nogometne rezultate, a onda nam slijedi trener prve ekipe KK7 Đakovo Nebojša Tomić i ponajbolji igrač prvog sastava Toni Radoš.